Patalo fatu le nei foi so fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu fa fonga mai ni sila au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea lau Samoa Entertainment TV. O le whailo inga al pale me nei lea so le si leo la asanga o me tupol nei aso o lo o tali ia ili tele o le tunu. I se whaato whaala inga le fionga le funga whetalai o le mauta mamata upu whaata tiane o le tae au. Peitai, o le mta upu au tūla vai o le fono le nei e peon saunu o le funga whetalai o le mauta le sunga pali ili o ta eu maspa u ina o tato fsilingia. O le whaatala no ina o le tala whaaso so le tupe mo le tausanga whaal tupe lua o lua lima lua o lua ono. O isi mta upolo tuli loa e le tunu. E whaato ai loa le nā tulanga pe atau nuu le tau wau fiangal pal me nei le so. E pe o le to ono le upu whaate ai le lato vaenga wha upu whai o le whaas. O le fōlinga atangi o le talo le tupe wha soa ma la sanga isi vaenga o le wha vae. Na pāsia o lato teu ngai pe o le pālota mai o tangatai whafo. O lo tuli loa fo il namta upu. Ua wha mautino mai fo il whaamsino ngā nafi le awa iane o whaipule to lua. I le fono ale pale me nei lea so. O whaipule nā mai savai i e lima vai aso lo o whanga solo ai. Le whaamasinongo lo o ao fiai ma la ua i mōlianga o le taupule pule. Inisi o tala, o le maliwa le tina maitanga i sa whaalawela vele i fuafuaina e ulu i tino langona ti ngā o le alofa i tina na o lātou maua le tala e peo na sauno le Pristene o le SVSG. Samoa Victim Support Group sili niu le na jang ile whaai unga o le vai aso. Lea na awai atu iai le wasenga o sui awai o le to manga mo e pua ngā tia le sau ninga wha mawai. Ma le tina lea na maliu a o maitanga mai le fiu anga o manono. O le tina lea na tato lipo tia momua na alue wha ngota maa whai na ilo na soifua. Mōli mawina mai le fiu anga e maa sani lava o na alu le tina lea e wha ngota peitai. Ele i maua mai se tala tonu le mafua anga o le malemo. E maliu nei le tina, ai o lo soifua mai peo na alo e to wha. Sauno le sunga sili niu, o leo o atu e awai whaatasi, i toe sau ninga o le tina. Ma momoli atua i lava wha mafan whananga, ai o wha mai senga matalo sanga. Mole ainga o le tina, ma ilato uma, wa wha ina langona i le fiu anga o whale umanono, ona o le wha alavelave. O le sau ninga na whai el whai unga le vai aso na te nei. E ono i tū lao le aso mua, le aso ngafua na filua ono me, o le lima vai aso leo lo wha ngā solo i nei. Le wha masinonga o mōlianga o le whaio wha mtalanga i tau leanga i nai le tangata, ma le whaio wha mtalanga i ta i sei nai sa mata upu. E to ono o lo mōlia e au fiai whai pule to lua. La ule le mali e tōpula ta i vau ma whapule ai wha savalu. O le leo sinia u wha malolo ono le mta upu lea, li o wha tau malama. O le unga li isu ngā Samuelu sua masivai, ma le tamaita i tu stala ya Lisa Schmidt. E ui o lea taimi umi o lea so mua nafi, ai na mawalava malolonga, mua le tolu sul minute whaatulanga i le TV mo le moli mau, a le komisina o leo au apa au longo i tino Filipo, ma le 15 minute na tuuhava no aile whaamsinonga, mo se malolonga pupu, peitai. O le na fualau papa umi po le foam, le na lainane a ile au molia, ma le tu o iai le au whaalongolongo o na fualau papa fo i ai whai whaalongolango. Moli mawina le sao ma le toa, ma wheliu wa i le sao wha i le tangata ia, a o laulau tu atu leo le pito i tua i le taimi atoa, ma le leo e to atasi sa tu la i le vao no foa. O le whaamsino le fionga talasa atoa, o lo ia pālangi e to alua mo le tu te te, whaatasiai ma le sunga mero lui matani ato i loa. A o le tua leo, e lua fo ia la to lo ia ta i le fionga tai malangi le nafo Strickland. I le fola sanga amata le fionga tai malangi na amata i le afolen se fulu, mo le tu la atua ma le fasu 5 minute, o le oto otonga o lana tō lau. O le aso lua tasi o apeli la lua o lua tasi, na maliwa i tu au maletino, a ele i mawale amata amale, o leo fale ata sa rua i tau nuu iai ma whai ai suenga, ma vantu le vaenga o ta vale afia leo. Ma tofi ai tunia va aloto e ta ile suenga. E tele la tau manisi o ta vale sa ma salmia a ele i lava mau e langolangwai. Ele whai unga lua o lua tasi na vantu le li poti il komisina, ele i maua se tau nuunga. A ele i muta ai le mata upo ma vantu le whaila i le sui komisina.
lua o lua na toe fo ile faila ia lei malfanga ma fua ile so engalo na lua ai le mawalava seisi lua o lua tolu na fa ailo ai pule ai wa yai mau ile mata upu ai na tele i fa ailoa na ia ta fo i wa yai leo wala tui loa ai le ai fo ini ngona ta mai le manuia na ta mo fainga o le lua o lua tolu na fa yai le feilo ingel officer la auli na ia le komsina leo o li o mal minister leo o le fono lea na ta wai le auli le komsina ana mau ma le fa atununga o li o e ta ilsa le suenga o le suenga li o na tau na afuai o na la ngā maangia le ngō le ala mai sa sue ai Samuelu masivai tala Samuelu ya li o le lua tasi wa peo Samuelu mamari na ta uai ia le ala ma le tamale o na fa amtalanga sa bantu ya le malfanga o le umane o le lua le tolu vai yaso na mawai le malfanga le moni ma le fa vaea na fa amtalanga mana toya luatu mari mata watu o na tala se masale talia la auli na fa amtalanga na wata watu yai sa fa tinol so enga leo ya Samuelu masivai ai le manuia o fa salanga fa la wa tele le na fa to ama wai le soluono ya nwali lu olu fa mata fiani ai malise mawai mamari mama tai lo mo lianga o Samuelu se fulu ono o le tau fa se mo le se fulu ono le tai seina ile o tonga lava leo le fol sanga le lo ya leo o ta wai o tala Samuelu le fa amaunia o tai se ai fa amsnonga e foi mo lianga na o Samuelu ilo na fa ta wa mai o povi mai atu pola fa pe o tupe mai ya le ala il pule ma fai el tala Samuelu o leo o fa se atu pola o moli ai ilona tau mawhai e mimilo ese Marie. Se fululua moli anga o Samuelu le whai o tala tau valea. O tau valea ai mei maleala ile pule. O ke topa lu o lua tolu. Sa wha asalala waile Facebook tala o wha aleanga ai le ala ma mei. Male komsina o leo afu ai moli anga e sultasi. Ili wha au ngao au wala e afi ai ma fau stangata. O isi moli anga e sulima o tala e wha aleanga ai mei maleala ile pule. Se tema lu olua tolu na whai ai fo e Samuelu sfa salonga e tau leanga i nai ngoa o wha o ngā e tau vale ai le tangata e tolu mō lianga. La tulilo ina mō lianga o siwai le isi wha poponga o iluma. O le komisina o leo le sunga au apa aulongo i Tino Filipo le isi foi na tangi wha asanga i a Samuelu i le whai o wha amtalanga wha aluma wha asanga i lon tangata. Ua tau vale ai lona ainga nuu o na mātua o lon to lua mlan whanau. Ai o lana ka le sia maa fianga o lon soifua maloloina ina walu le fo mai mata wane wa mawalunga lona toto. O le tangi a au apa au whaasanga ya Samuelu na lia e ananafi le asonga fua lua o no me ile whaamasinonga ina ua maua atu e whaasolonga fasili a le tamaita ilo ia pālangi a Samuelu. Ma ta'awai au apa au safa ia fo ila na ia tangi. Pe tae le taimi lava na whaatino ile interview o Samuelu sa ave ai loa ia mamoli mau. Na ia tau fo il whaamsinonga e sao olona fianga ona ole tau valea olona suafa. Ma ia io e ina fo ilo nauna ia o leo e whai molianga e se fululua whaasanga ia Samuelu mamolianga e sultasil whaonga o awala wha electronic. Ma ia io e fo ile whautua o leo i molianga e sulfa i whainga le sao. Ma ia io e ina fo ili whauru ai o lantangi whaasanga ia Samuelu. Peitai, na ia te ena e lea isona so tanga whaaltangata ma e lea i fo ini wha mao ninga. Ma sa whauru le lei lava lana tangi. E le whaonga ina sona malosi wha komisina. Sa ta atia lava i le vaenga sue. Ma e lea i fo isona manatu e toe whaawi i tua mōlianga o Samuelu. E le mawhai on toe ave i tua tala sesea Samuelu ona e iai le tūla whono wa mafuai ona mōlia Samuelu. Na iyo e ina il komisina lo na malam anga ili tangata e whaaulu le tangi ai olo avea maleo. Ma ia te ena le manatu o le tamaita ilo ia o tūla i mo Samuelu. E le te tauna whasopua i tūlanga ia. Olo ngā lue le mtanga ruenga ai olo e whaaulu le tangi. E manatu au apa au olo na ingoa olo tau valea ma afiai langona. E te lele a whaina olo na ingoa ma lo na ingoa matai ai o le komisina. Olo whaawa waile so mo le mau le fionga le komisina o leo. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa nei fo yaso papupunga le so atai au mantua le Wendy's design mo so la pe au mai Samoa.